Pat tobut yang Henry ulaong ko try sya yang bangan dalai no shwa bantep yelau kpa Henry jisu ulaong hau ye kibayap bakin tep ye kibayap jongki Henry khilet no mami banyalap ye ke hima ublay kai ban refuai oi pat de ulaong ru ko try ngan bud ye me Henry sya yang bangan kublay shwa ye kita kibah yeng ki jonga including ye ime ipa pergi baik dekat mandri fuat ndo jisu la ang hau om dan ubriu haba ulabu ye la ka kti ha ka jinglor bat uda kertiang den ubabit ye ka hima ublay dong aduai kopa da ka jing shep tieng abat ye ka ktien ka chome ka ne ka stop. Tremble, Lord. Tremble. Indeed, I tremble like you. Hirap yang abang lang honest ya ka text. But, and kren ni ka ktiyan ka jome. But, pandan buram yung Chris. But, man kod ikini ki minsiv ki bakodo. Siya ka life of a radical disciples. Kajulong sandrahan ka ba ay Lord. Lang ba ka ni ka text ka ni ka po. Ngala study, ngala puli, ngala to. Ngala wahad jing tip, ngala duay, penban. Nga siya niya ako man siya mo jome. Ban hikay, bangala ban kren. Hay ka ni ka po. Kamday, kajik pinkendo ka naman nakaktiyan ka jome. Kajik pinkendo ka naman naman siya jome. But naka conviction jika kaktiyan ka jome. But draws closer to Christ. Bandang ringing Shajanu Christ bagading fna kajumo. Kabami na nga kalong baitang nakabantao Christ. Namamdon there are no great men of God. Only feeble and weak men of God. Including me here. I'm the least. God, I'm the least. But red na kiba tam. Makani ka kabu ka prerogative me pli nga. Magan shong ha kini ka jaka. Magan kreni kini ki precious souls. Kiba desire ka biblical church. Sound teaching. Sound gospel. Sound doctrine. But nang ni kan sedang ka revival. A genuine revival. Ha ka magkibro ki high pat siya kaktiin jame. That is called reformation. Back to the Bible. Back to the Bible. Shim yang hai ka ni ka por pat dengi bai ki dot dot ki chok. Balang gilet no na ka ni ka perthai. Yang bat I ka kerteng jong on tep no ne ka kerteng Chris kan ne shiki bam chukot. Na ka banta ka buram jong me ko try. Adol ka ni ka po. Shim yang ha kerteng Jisu ka doai. Amen. Ke subjek kedai the cost of following Christ. Ke door jong ke jingbot yau Christ. But nga sa pia ikini ki light ki section ikini ki por. Da ka basdang na ka dekat ka basan pinyo. Tikat ba ki dang ye late ka taka lenti don away bola ong hau ko try ngan buot ye me kat shaba melek. Kajing kali ka baneng kong mangin kali ka po. The first question ngin ask kini ka pangin kali ka po. U ni ubat terwai ladi ban bud iyaw try. Wala ha ka gospel na Lucas siyamlaya tu ni ubaka ban bud iyaw try. Pinban finda puli ki way pat ki account jaga gospel how Matthias kalong ba pra pinman kam da pash itu. Dekat ka kandai do ar pu ar laya tu do Matthias. Ni ubat terwa ban buat you try ka dekat ka basan penyo ude uscribe. Tani unong tho. Bau ni unong tho uang I will follow you. Ngan buat ye me ndai tang subut ye me uang rok kat syaba melet. Tang ban buat ye me kadang kam sting. Ndai kat syaba melet kala kam long kam khia. Pemandala tenju ba ya ka donut ka jang u la shem bakani ka jing terwa ka jang u kam long genuine. La bandai do na plang jong ni ka por. Andala tinju na ka ting ka jang blai on shem yang ni. E bantip bangim long genuine. Wang I will follow you. Ngan buot ye me. Ka kintin follow you laning ngan buot ye me kawan na kanting Greek akolotio.
Akolotio ka jingmot hang ni kamot to walk the same road. Banyat ha ka ju ka lenti. Kata ka jingmot jong ni scribe. Try ngan buat ye me, but ngan yat ha ka ju ka lenti. Wa kamno ngan buat ye me. Okay, ka kentin buat hang ni follow. Kawan na kentin Greek akolotio. Ka jingmot jong ka kamot banyat ha ka ju ka lenti to walk the same road. Bau ni scribe wong yu jisu ngakan buat ye me. Bat ngan ya ka ju ka lenti ka ba me ya. Para bangit bi jonga. Shua bangin ya chakmat akan ka section jo ka tingga jong oblay. Shua ba ujisu on expose ye ka jinglong ka ba shisha jong ka dono jong ni nong tho. Ngakwa ye phi ki para bangin ya ponda. Bangin ya perkhat ye ka ni ka simple definition. Akolotio. Bangin yat ha ka ju ka lenti ka ba utrai uyat. Tuan sibon ki ba ngala yat kan ti utrai, but habala test ye ki sibon ke bro kamlong ka ba shisha. Matthew Henry we ni ki bleu jong blai ong kom ne. Ngan pen bot ke jing tho jong kom ne. This must be the resolution of all that will be found Christ's disciples indeed. They will follow the Lamb wherever he goes. Kat kom ka Revelation kat sao. Though it be through fire, water, and then prison and death. Kata ka di jong way. O Matthew Henry. But kata ka di genuine disciples. Kibaangan board yaw kon lang brought jong oblay kat shaba uulet. Hindi ban board yu try ka kom ka perfect. Kabatay yang nekar kom ka ka bautrai wong yang bangin ban bot yau. Lagari leng bakading. Kiba ang bangyawan sa biblical Christianity. Si bon ba ngaju ikilang bakading. Ki proof wa kimlong genuine. Kilit biang sa kabarim, kilit sa kabak hams niyo. Panan pen sa kikisikot no hayeng. Namar si bon ki ai. Bar Matthew Henry ong kiba klub nyat bautrai leng bakading. Dan leng baka patok. Leng ba wat ka jingyap ru. Aram ba Paul hapo ka ying bendi hapo Rom. Saban krai kli no yo. O ngam shifting na ba utrai udan hasanda jonga. Si na pedeng jong fi pita banyai kan ikalenti. La fi kwahi banyai kan ti belong biblical. Ka banengkong ka piha ban kwa ka di piha ban sashitom na gam daw utrai. Suffering. So kajing kelingan bu kajing kelingan. Bado. Are you willing? Hatu fil kloy na banong akolotio. Banyat hakaju kalenti. Kaba utrai uyat. Pilap na nga yes budget. Nganyat. Tamakan poyan sibnai ketenju. Dan hang tapin kelibang hatu kadai ni kaju kajing keli ke batrai kajing kajing. Tinggal lihat yang sekatek sementara kan ke step. Go back, so Lukas kandai. Tukak kebasan penyo. Kababel ko ang katba kidang ya let ha kata kay kalenti. As they were walking. Ko nice ba each text mo. What ba iwaken tin hadi iwaken tin miss ha kan por. Yaka jaka jong kata kalenti om shimetu ha kanu kalenti bakiyat. Tang bakakom kada khot kebasan fuai sedin. Kadai kalenti ke bau jisu unlet chapo juru salam. Let me read. Okay, tangan pulih. Kalau jaru menbala jan poi kasngi ban priang no yu. Syai. Syadrong. La adep tip lupa bau selit no syaka. Ketika man jong boleh kupar. Ba ula teus kem ya ka kmat ya ka ban let syai. Syah Jerusalem. Ha bau jisu let syah Jerusalem kam deka summer and winter vacation. Ban let ban pen pangaler sepok Jerusalem. Ula cetai om day ban let visit di kibahaying kibahasem. Nani sightseeing ke bolong ke gisni. Ngadai na sora, one man step na sora tang man ne. Kiba one sightseeing but na karijongi but na kiwe kiwero. Laban na Kristan ro sightseeing. Okay. Tang ba kalenti ke bau jisu let chapo Jerusalem kadi ban let chaka ding fna ban yap namar ki pop ke jongi. The road to the cross to die. Understand bado? Ndai ban
spend some time sa po dalam ban chupangat ng talik no. Ban lecture tay, ban kiwa kalau gadik na, ban yap hangta na makipop ki jongi. Tinara ka daw, ban yad hakaju kalenti ka ba ujisu yad. Ukot ya baro ki ng boat application, implication, okay? Bakin shimru ya kaju kading na. Selama ulet ban kit kading na, bat ukwaru bagi babot yu kilap no bad cross. Kit kay kading na. Habang kading na kamot self deny. Leno ilade. Leno ya ka self interest. But suffer. Shishitom nakabantao taray. Dala ka jang kachin nakabanta ka siya. Not simply being a Christian, but followers kinong buo Christ kibabae gadik na ba kiba submit sa Bible. Kata ka di ka chinong kam jong kam. Are you willing to take the cross? Dahil mga Lucas kanday. Ginam move siya ba naka-text kanday at hulangan pulis siya. Ula ang ruhaki bero. Ada ununuru uman banwan na din jonga. Ay baun. Kam kori la din len la din. Len la din. What am interpret sudah kumai. Len la din kumot len you know. Iya la din. No more self interest. Okay. But unra ilaka dingfna halaka sngi but unbud you know. Tang one time ba ding patang si Sunday ba ding na Monday Saturday ya no. All the time. See, ngada na po may kaliya, but I agree with Paul Washer. Kajing fair jongi ki Kristan bat gibam long kasama kaliya kare tang gani. Bakito gibam long Kristan kim jule jeseng ka pamanging le you. Jeseng. But after all ka lifestyle ka digaju. Dress like the world, walk like the world, behave like the world. The only difference ka be tang bang le jeseng. So go back sekarang kebasan pinyo. Luke 9:57. Kebasan pinyo. Uni nong tho wong kumno. Go try, I will follow you wherever you go. Ngan bod me kat shaba memelay. Baling kalong interesting bahaya nga na subscribe barabor akato ko kalong hostile ba. Siya Jesus Christ. Pinapuli Lucas long gabasan dekat ba arfuwe pidi ba kilang hostile bahayo Chris. Lucas kandai arfuar kilang hostile bahayo Chris. Nang ta kalang makatway san pulay san pusaw ka batay fi baki subscribe barabor kilang hostile ba siya Jesus Christ. Kata ka di gabanen kong kalong interesting ba nga subscribe no ngan boot try kalong shock Dan haba upustol ukalapol haba ulit si kabalang kong kamtrapeng yu boleh nama udah yu post ikutan ke church. Ari the same person uba persecute dan ubodan bantaban stone you Stefan. Nawang ngade ubangay nang kim klaban priang yu usya belang lam dadan Barnabas. So habang i subscribe do I mean ka shock nga kum no ba subscribe ubang hostile yu Kristo ko pot rangka bagi Pharisee bag Sadducees kum no ki ulang uang nga uang yu try kum no ngan bod yeme. Surprise. Nga try pi mat ke ju akajung pi ngade bami na patakyan. All right. Really a horrible person. Haba boleh pada nga ngastang may lapo yo hangtay mat pran ta po PB polo everywhere. Ki palok jangan boleh po nehu miswa MSC kiyo. Ujit ula biget mat. After MSC now he's simply roaming around Chalong to preach the gospel. I think he ula biget mat. Avoid classmate nga wang ejit try mela bakla lentiya. No, Bible kong a food buang problem dan. Kalong kapan pelai ki bro. Nang rah nehur ngalap met kapan keluar senok. Right, don't sing bhalang and fight with bison seller and people were shocked. Kata kam dia banyak buram manga. Of course ngai took a grace and boleh buat free apa jonga. But a man like me safe, right? Boleh put him. Tabahang ni kam kren sepang kam ministry jong subscribe, ka service jong subscribe. Kakani ka salvation sidang sepet. Stop salvation this one. Salvation. Ulang hostile ba siya Jesus Christ. Kabar ki subscribe kide ki belong authorities ba ha kode baka Jewish law. Kalau jong ki Jew. Ba kidang jadai ba ki Pharisee. Kabalai ki subscribe kidang highly educated
Iduk kita ba start ba kini sekolah raga tu kapor, okay? Haka tu ka emlang ka falang jong jiu. Kilong loyal ba, kilong ki ba hok ba, ya ka sistem jongki. Ba ki tradition kan yam ka jongki. Haka jing sa kini kinong hikai. Kim ju bot di kinong hikai. Nama adil pagi. Kinong hikai. Ka shock ba wang try ngan bot ime nakaliang jono. Nakaliang jono. Jong subscribe. Bagaban riu kilong kim dak kloi ban bot. Ye ki wei pat kinong hikai. Kamtam yo jisu le. Dei ta namar ba palong educate ba haka ba ki rabbinic bang ki rabbinic school ki jingkai jing rabi. Plus udai ba ubah kentat ba ka tradition zeng tu kapor. Ti nakaliang ju subscribe bonong jisu ngan bot ye me. I mean kisenran ki badan saudong jo Chris. 12 disciples along with the crowd tu kapor. I mean, are you serious? Really me kapan buat ya Jesus Christ? Kalong shock ye ki. Kalong shock ye ki ngeli biang dak basan penyo mentah. Sengan puli biang ni ka teks. I can rung haki dono jong fi, haka jingmo jong fi. Tekan baki dang ye le ya kata kan lenti don we boong ha u ko try kamu subscribe. Ngan buat ye me say. Kat chaba? Memelai. Laban day bo ka bami na ka dono ka basisya. Laban ni ka day na na ka dono ka basisya. Wang we bro jong leong kum ni. But neither the man knew himself than he thought. So kum ka day la di, le ne. Tang ba. Mala ban tip hai la di. So I will try to tunjuk EP kan di kapar. Alright. Kat bang ngai ka sermon. Kisah suatu balai boju suong ki mersiang ki dan ka jakari kat ba kono bro dan jakari. And you seek comfort, me wat ka jing sok, me wat ka promotion. Okay, ngawan ni mde promote ye nga. Barang iwan ni bangin promote yo Chris pakakti ka jomo. What num table ya nga, alright? Of course ni ya. Dan kata ka ministry ni sutu ila ka jong ka post but not to ban kentiu yo bro. Ban kentiu yo tribe pakakti ka jomo. Uni subscribe, udah ni kata ka jing perkhat ka basisya. Bau jisu long ta unohi kai bakrau ka ba uyas ngau ka tu ka por. Nong kai bakrau. The greatest teacher ha ka tu ka por. Om tang kata udai unong pen kia bakrau. Fina puli hang ni syadi macam kaman ule sibul ki kamba. But udah sendak jong witness kita ke boro. Dei tama unong kai bakrau ulang great miracle workers. Ada kifas le kamba bun bot ye pi. Definitely. Mentar ki bot komtai. Sign and wonders, healing and dancing. That's it. Yeah. Ngarung ngale komtai la di ru mensiwa. Okay? Komta compare. Ni isne ye ki bang kwa baki kan wan. Asa ka sound gospel. Dei tang ba ule kamba bakrau. Hendai uituro ka bor ka jong ublei. Bala penengkam da ublei ya uji suha ka rukam ka bapela. Taka hoi kaliang ukwae banton jinga dei batu. Kiskai barobo fina puli ha ka church history lani ha kino ki commentary. Kini ki bri ki buka banya dei ba ki bri ba kampau. Ada sister i kampau nak banya dei badi. Balai lada promote ngarong yo promotion. You see, baling people reply pastor. Yeah, you want to be close to pastor. Yeah, but pin reply you. Kenapa pin, you know, ngangai ba kadon ke intention ba piru pin kamlong sakamat. Yeah. Subscribe udon ni ka bakum kata ka jingmut. Ba ukwa ba nya dei bo jisu damar ba. Kidon ka jingkwa ba uru unyo ye kai. Ye ka jing kentiu kombayo lang. Ya utrai ka tu kepor. Ngan puli ongkom ni. Ko try ngan bot ye me kat chaba melet. If you can underline, please underline. Ngala perkhat abang perkhet ni ka sermon. Ngan lek ngan ai khobor ki brik ba thamai. Yo kong mau yang ngak no lai ni judge what feel ne. Sakawang. Tama anyway ngan keren ye kata, alright. Nganang mut utrai unong. Oh yes, me ka bot denga. Ne. Adon ba ka ban bot dangi malong banwan se ka church jong ni. Pikman ne. Oh ka ban palat. Pikman sama pi la kambon ne. Nginong kamta. We'll be happy. Ne. Ning like expect bot unong. Yes, me ka ban bot denga. Bot not orang tagas ni. Tabak hak ka basan pura utrai reply u ba phala ba. Kabaya markong pong. Tongin puli ka basan pura. Ujis tu la ong u ke mersiang kidon ki. Ka ka bo terwa bar ka bo juba ka de ka east bat ka west klame ha dan ya. Pin bamja ong ali iyo. That is the ka jing juba jong u. Dan ya. Kayak pe na ro sa dong. Kami de ngan buat ye me wa bat ki mersiang na kita liu dan ya. Ki sembeneng ki jakari tengen hendrai ukono breu dan jakawat banbu ya ke. Ya ka kli. Ngaperkhat iki ka teks. Simpuli bukan syukut no.
Kena kajing jelew apa jangka. Nginya perkat dekat pasal kamut komno. Tong nginya pelulang kendiat bang ini petmat. Ong bang uji su. Dia ulah ong u. Ki mersiang ki don ki tleo. Baki sembeneng ki jakarit ngan. Hendai kono brio dan jaka banbo lakakle. Balai jubah hukum ni. Uji su udah ublai. Utip ya kajik temu. Jong udah brio. Pada balap ban haid na utra. Hebrew sao kat no kat lai. Nei. Ngilong kelek kuit jak mat jong ublai. Do ngam persang ban pretend ya fi hang ni. I'm not be the good preacher. Tamang anam pretend hila de. Anam pretend. Okay. So baca manta ya cha perang sisya. Of course nak ben ya song kata. Tang ba utra tipat. Whether that is true or not. Whether that is true or not. Really you desire biblical church? Really? What nampak orang yes? Namar bayo dah tenju ya kada nut. Dan found yang ibang imlong genuine. But I believe bakalang genuine. That is my desire, okay? That's my desire bakalang genuine. I cry. I shed out tears. Bakin miki young people dan ngaba di setri jong iba wanri young hakabalang jong isar dan taki samlang ong biang nama kisah beriu kamroi. Nama dalam don samla dan dalam kita melakut no ka generation na. Ni miki samla dan kisah your family dan roy dan sapa pastor dan intri neki dan kadan kai ka bakampala si kamat. Okay? Wonderful samla sudah. Ngamtip yudan kita men ro. Tambah I believe hampun hiki ai. Ki samla. Okay, wat ngadan beriu ro. Ngasamla ka mesti. Okay. Alright. Okay, fine. To. Uji su tip you scribe. Bat naman ba ulo i ki pa ba. Hi, i ki pa ba scribe. No buat sendas da jong ne. Ki pa ba ki be you. Ui kamba. Uya sengawi ke jingkai ka jong uji su ya compare. Kalong ka basir kai kata-kata. Kalong bida authority. Dekat ikhtiar. Bakum tahu kuah bandon kajinya selok ke association. Bau tahu belum pang preng jong kini ke ibaro. You see? Ngai pat ba. Ngai kamba. Sakaji kai ro ke basir kai. Dan ngarangan asir badu. Kenang bangan dan bentalang bau tahu belum at the center of all this action. You see? Kamne buka abot saya utra uka ban promote ila de. See there are many who want to promote themselves. Wala ka poro pol, wala ka pol jong hero. See teng-teng ni kok ban promote pa de. Baling nga setang ka balang. Don ki plan selendat. You know. Dan lagi balang ini baruan tanah oi brio. Her hilok, hai khon, kentul umnang roi khon ro pun kentul na. Umnang roi ka mau ka ding, tama ukio ka pulpit bale. Ukhon jung pastor. You see? Ban promote ye la de beking kasam. Nothing about Christ. Tapi wana ka di ka pol, wan ka muscribe. Ban promote ila de. Ngaman hang ni ban promote ila de. Okay, sir. Ngawan hang ni ban ai ka gospel, ka teaching. Bangin mi angin mi ka radical disciples. Baka ni ka kamera, i firi hap song sang ni ro brio. I mean, hang ni un song ban sngap yan no, ban de ban kan tiu yan ha. Ndai ban be ka sika iba jit na jang iba ke fast barok ke boleh sepadang kami fi. Ndai da mga ban kan hang ni ro. Fi barok pia besim mentah ka kampol pit. Tom non kam ni sepang jong ite. It's about him. Nanaw ka Bible College ka bangidan ka di ka Soli Dio Gloria Bible Academy. Kamu hakalatin. Nakabanta ka borom jong ublay. Ngong email lang ayap mga. Wa tho kartang jong haudik pana. Tho Soli Dio Gloria. It's not about me. Haduk kasi jenya bro. It's about him. Laka rong kan ni ka jingot jang pi ka fiya pin I yo Chris. Ka gospel preaching ka long nam tau Chris. Ka jing em jang fi kalam to karyam ka bet na rong shadong kalam tau Chris. Balik fi body utrai. Itu yang. Kade ya une ya pi. Big question. Because pihak banyak yang kaju akal tiyo the same road. Don't expect comfort akan pertai. Kiba besot ke hima ka jemlekin besot lag bashi bon ki jing janjar ong ka kam sana makala. We don't want punk rock. Okay, ke church. We want biblical sisters and biblical brothers who love the Lord and who love God's words. Amen. I want to see that happening in your own heart. Baka dam senang lam nakas dang gajing panim syuha.
Pat mauru ko ban asil bu Chris. Kenapa uru on tepat ba unlong popular. Ukwa ro kata ka potential future of elevation. Hakalaway ngaruk ngan sakiu lang ka juga cakap syok. I have done that in the past. Saya ngadan mangai tadi. Si bon ba bon jeseng dak kilau jong jong jutumo. Dan bon jeseng banyak samla. Alright. What brio? Dan bon jeseng ban promote ida di ikariam kabet. Ban jeseng ban sibun ki. Areas okay. Of course, ngap yo ngam ju khang ki bri bukan yo ki bri kepada nak kam jong nak yang oblai kam sok kata. Memang nyawan jeseng om bangin yo kita. Bangin ketiu yo Chris. Iwan sekabalang om bangin yo ye nak balang Iwan ban serve ke church. Hala ki join sekali ke reform church. Kamu ba pin yo inanga ban serve ke church. Barok pide ki dekat ba em Chris ba ban serve ke church. Tapi pinula ban serve le fidan ka jimba ka bukan ban promote ye lade. Pinam la dalile. Pisalap yang ala syai. Oh ibajit lain ka promote ye lade. Oh, ke fast lagi kau permoy lade. Pisalap. So ngin bulu pas, so bangin ya caprang ke jisri. Ngaru kan bulu kau ngel de, bangan de men permoy lade. Pili pem de men permoy lade. Kenang bang ngila banyak teh iwe. Ya iwe. Ti terwangan buat ya mereka sama melet jisu ong. Kimer siang dan ya. Kalau kau batik empejak ya kecik pos ni wajah kau. Teh empejak peluk dan ya. Subscribe lah perkat cibun ke intai lade. Ngadadan buat oh ngak step yang ngaro. Oh ngasakiu syakmat ngaro. Oh ka future ngalong bright. Sibong ke kiai ngan sapau nam dan ya. Ngasana kebor. Jisu ai ka juba ka bathe empja ya ka jingkwa ka jong. Tala kadon ka jingkat la piwana ka ni ka po da ka wai pat ka jing temu ka jong pi. Ai utar pen kalah ya kata ka jing temu jong pi. Ba pimit ani omshu manga iba manga ikong. De Chris. Chris. Bad Chris. Okay. Chris. Bad Chris. Tiang in ya chaprang ka ni ka po. Ni next verse. Kata ka dekat ka ba san po kendai. Okay. Okay, san po pra kadang nei hang tu ngini pai dikin tien ukon ubreu. Antara lain ukon ubreu hang tu. Kani ka keteng kon ubreu son of man. Uji su penakang ka ba pra phau sien ha ka jutang ka batama. Kan sien? Pra phau sien. Kadai ka common name ka ba upenang kampana ka bantai la di. Kadai ka term of his humiliation. Kajing per in his incarnation. Ha kajing wan ubreu jung really. Kadai ka humiliation ka jung upenang kam dikin tien. Ba kadang jadai bah ba kani ka ba ong ki simbeneng ki mersiang kira gitu liu ki semneng ki jakari tengen rai ukonu briu dan jakaban bu ila kakli kadang connection ba ukonu briu bat ge kita dan jakaban bu ye yala ka jong kakli bagan pani fi ki episode jong gajing kentat no ki briu Jesus Christ ka Bible Lukas kalong ka bakandai san puai do san pulai hakani kalong hi la kentat yu de kinong Samaria wah hadin ulapan kia yu briu pang so ye ni ka jakaru yat ki briu ki khap ajaka yu ba jathat ki kentat yu Lukas pralai punyo. Kapani ye kata. Lukas sawar bukan dai wat ke Nazareth kepada kesnong jenguru kikentat you know. Yo. Nang ta Kapernaum ru kekentat yo. Nang ta kaboro kawai kabortat kekentat yo ka pertai boro kawai. But how Lukas Matius ar punyo ar puar kiong kamno. Sa narfna yo. Sa narfna. Yo. Ada ka pertai kekentat yo pi modor yang ikum no. Who are we? Hafi pide ma pi ki beli ki cupdang lo pi. La batai lupa wat ong ba pide reformer bebe ke Christianity mas le lam ka partai condemn ya pi mem kin kawang mau ya pi. Stang la pi syukut habalang te tati yo jingero. Mi sabar le ya ki jaga pam tough places. Don't come on la ki kentai you utrai but modor ki kentai fi la pi ali ka gospel ka bashisha. Ngong fi ha pi wan sha ka gospel ka bashisha ba sa biblical church. Nilong kita usaitan personal enemy. Usuyam ba pulih mau kelat mentah pelok jong awan sekali reform terus wanga baji ngadwain pa jong pi tang kawai kan mau ba pilong pila kalalong usaitan personal enemy. Bolsen piwan sekali biblical truths mat mod finya jing sok. Kiong berbagai reformers men ba pi dang don ka pertai pi dai jong usaitan. Ana filawan sekali truth ube thong ru ya pi. Wat nam ban light. So ulak pasnang nengkong na usamla, na kasamla, na imay ipa, na yung nasem, bayi basem, everything ulak ban rak kios ka bakraw, ban pen stop ye fi, nakalti ba fiday, ban ya, kamtam le dari haulun juntem, bun ba ki beli ki paino na kisah nama kisip tiang yo,
lom chen tep nai pat ong lagi jing e nai pat ong lagi jing e hapo chen hills tu kanai pi wang ya missing ya kanu sibong kiki ai okay kadai ha konteks jang ka church kan mo ngamla ban le po ma phan ban thu khana ki bro alis bangan ban piso thu ke baca baru nak lagi orang Kristen tang tahu we usnar oh usnar yang saura kam sata di ba la janiap wan te ki bi ong khon mediban rong balang no namar ba upon jong mero la jaseng kadia jong mero la jaseng kabe jong mero la jaseng upa jong la jaseng ukunyi mero mama jong la jaseng bar mame par jaseng leit no rong balang no ku nong balang ngai rong kambar rong balang me ti ki bi ong no biam kana ma pin yo lom jentep yo that is going to church banyak lom jentep banyak certificate banyak kani berkatai but they don't go to church nama gelap yo chi panim ni da ban chakri utara hang ta ana ki rung kum ki blang ki mi kum ki blang let panga Matius nomor 10 pulin ni ka teks kat ka ba kaden riu hado ka kat ka ba kat no atpusan hakmi ngapa no ye pi kum kilang brot apeng ki suri okay what am expect ulang brot le suri nyo ti ajai aram si mas ni ilang brot suri le kum no wong ale beta song bat nga em mas ni ut patar bet so ba upa yang isi bertai upa yang apeng jong no to what am expect comfort kan ala fi de ki genuine one okay pulis yo namar kata pilong ki basyun no ki basian kom ki besen bar ki bajem no kom ki paro kamot bangin compromise na ki terusang ni kamot ada ki BF nang ni patch tai wana mli pensak nang ken hakawai lada phim lada kali ka plan jom le ban sak wai te hap sya tambah lada dang la ban kerat hap pe ki badai kom no bangin try kam chung play okay don't be foolish hadu ban chubret dia kawat okay don't ki bahab ban ya dah you start kan yo hendai to ya sumar na ki briu na bakin ya I know ye pi ha ka jing kata ka ding sian kong bisai bi kong ge ki poro sumar na ki ni ki briu philap nong oi ba do ngateng e ba jen phim la ba chong tang bi ong kom tay nga phi shu bread lo da u wei man tip bu de judas ro dan ya I mean seriously I mean really judas don bo jisu for 3 and a half year dan ya ubam ja ba du khoi ba du everything ba du dan ya wi lang ka to ka lo ka support ba du finally ula kam no ashi do la de ki bre ki ba do ki ong husiar ba do arsi ni te ham husiar kham ba nama kisah chat kloy api alright be careful so tang ba ong ba e ro I mean ya ban ayo take care ba namar ba la bandai bam dai jadi man do ngila ya kami sing la chat kom ta alright di bakinya sempat ya fi okay haki sanok jogi sinagog jogi kam kran tangi kitu ki original disciple kada yang giru menta ka teks kani on yalam ru ye pi akmat killing score bar kis em na kabanta jonga ye ka ban long ka jing pla haki bar ki haki jintel lada sha ban ring ye pi dan take that as privilege ban pla you know ye ka gospel okay ye ka gospel but ki ban ring kong ye pi nong ye pi kim de ki rang bash nong kasno ki de ki roniam okay first ki de ki ba chong jeseng bat pi ki saring kong ye pi ande onda kila I know ye pi was ngau kuslai kumnu lani ka ei ba pi kren na ba on I ye pi hakata kapor ye ka ba pin kren so kini ki don ki group khari shu an komta na kani ka tek ki sim ki om judang kam per khobor shu lai beng tu yang bai ther bai sing blai sai rap ye pi ki out of context la da ring ye pi sa kai besar then only sing blai I fi ka jing start ba pin kren kam ong man pang krek khobor okay puli ye ka bible nanta arpo na ba dei ma phi ki bakren hen rei we sing ukpa jong phi ubakan na phi upara tu nai no ila upara ye kaban ya ukparu ye laki khon ki khon ro kin yang yele ye ke ye ki mi pa bat kin ye penyap ro ye ki ken ma kata kanam lai kan jabe ngai ngu yu blai ba ngamat jing e tang ba ilok ba ime ki yang senda kada ka create encouragement yang ada ilok jong ari pne rendang ke mola ba ngajong ki samlang pa yo brio naruk mentapek bahayu brio ka brio na mantala syong la okay la dang la ka ba syong marwei ban ka balong dujok hading syong khashung man okay la bakala lakut alright uparati unai no apri arwa te philong ki ba shun da ki brio bro na ka bana ka kardang jonga philong ki ba shun te wat mod bai ki fas li hayo bro kendem ko sa yu ge fas no don ro ki ba kawange fidu so sauro alright nang kau na yeng kin le gata kin pen discourage afi kin pen domin save afi wa ki bale lang bat philo kin discourage afi dei tanabar nakot ro with in and without kin long komta shone pi
Na ka benda ka kertang jonga. Hendrai uta ubay ni ha ka benda kut. Uta kain uban lajem. Kamut ba ka jingine jonga pen pedang nga. Ada kalau kapta kamut ka achievement jonga. Yene hang ne kamut ki genuine disciples. They will never turn back. Okay. Hendai ba ki be nye phi na ka wi gasnong to ya pet phi sa ko pa. Da be na jayau pet sa maulai. That's what. Na maulai. Sai mandarating. Na marting le chita sa po pemuram, pemura le sawa. I mean, that is kajingon. Kamot ngim day machip ting no. Be na way patch away. Alright? Nang ta ngan pulisyo ni kongom no. Na ba sisa nga ong api, ba pinampat la pendep di kisnong ki Israel ta anda on one ukon bro. So ka ministry. Kam de tang itu ka location. Hendai ta anda one check pertai. Gis salah ban pendep kata. Pusa usan ran umlong halo nong itu no hikai lam ne ushakri halo kon ra jangu la biang usan ran bon long komu no hikai jangu ya ushakri ru komu kon ra jangu la dakila khot belsebol yu tra yeng ka bakat no tam bakin ye khot sen ye kita ki bana ka yeng jangu kamot la dakila le kom ta yu Jesus Christ kin le ro kom ta ya phi tamot la da Jesus ki le kom ta kom phi phi la yem phi nya ka ju ka lenti akolo thio walk the same road. So cry khot dengi sa ka jing long radical disciples. Are you? Disciples. Are you ready to die? That is the question. Are you ready to die? Hatu fikloi ni amban syakri utrai. Mdai namar ba pinyok kentiu yefi. Mdai ban kentiu ta wat haban yat lamba ka prison. Kading wat rukai. Kajeng yat. Ready? Man klib yang seriously. Take few moments. Ready? Cuma dot cuma nak kayeng jong pi ki khang yefi. What would you do? I love my parents. Tangka commitment jong ada kalau beyond your Chris. There's a problem with it. Okay. What would you do? Tell me. Kan poi ka ji samla, ya. Your boyfriend kwa pi lama dan ya. Pada pi ongan ya, da uman ongan penyaklat. What pi kata kena kum no. Would you choose your boyfriend or choose ka ji ek bo Chris. It's a good test. Kan poi ka pisah. What would you do? You choose money, they choose sacrifice. Like if they genuine disciples, ngam trying, ngam jangka menjubah manga. Ngam atip lupa, ika answer. Ngam atip lupa, ika answer. Tu try shania. Yang itu, utip ya kajik temu jang ubreu baro. Pina pulih Yohanes art fly pusau kilangai yu Jesus Christ nama ki kamba. Uji su ngam shania yaki. Boleh. Utip bakan singit jang ki kalong. Kamlong genuine. Hato ngila ban buri ne utrai ngachip kali ye pi kendian. Pilak ban buri. Ya. Piong langai kain, tama option ni api. Tet ma ka jingit jang pi kamlong genuine. Tu try utip ke download jang obreu. Sibun kita ke attraction nama kita ke excitement. Kita ki jingkermen bakin yo ke benefit basimat jongki kita ki self centered motive jongki ki popularity ki jongki ka fame jongki kita ki self indulgence ki jongki utra tip ya ka download jong obreu. But every sinners kita ni kata ka download. Nga kwai kata depraved nature pi kwai ke ka promotion jong fi ka kwai ka dot ni ka do self centered spirit popularity ka jing kwa jing ka do. I'm transforming ini ka gospel of Christ. Ini kwai ke de jong try. Ngin kwa iki bede ki jongi nama kadok ka kwa haba ki pastor kin ka balang ki ong nget yu Jesus Christ pin yo spa pidom pang pidom shitom shu umano ong kwa ka ka gospel because ka please ka nature ka jong fi every sinful man ki desire ye ka ta ga jingim ko jong ki oh pin yo ulok ubat tip top tip ne yo kalau ka tip top ni wan show Christ ban yo tip top ni wan show ban yo sok ban blay ko pa that is the first thing baling ni wan show Christ Umday for my personal needs. Ngaman cuk na banyo kamyo jam. Ngawan mga atip baga de unang pop baga ng kambo niya sok pada blay lang ba umediator belong Chris. Uwan sa kabartaban penyesok omban wan ra ka prosperity gospel. Nakada ba ki blay slok yung para bangay kimi ay gospel. Piton singi ayu. Ha? Itu bangi duan ba jong pi. They never deal. Ya center issue jong kadaro jong obreu. Tu new scribe belong eager ban declare belong ngakwa ban dan ka allegiance ban mego try. Ndai uklem kenye kador jong kajong senran. Alright? Pi ka baro amini bot you try. Ken ro ya kador jong ai. Jong kajong senran.
Lukas kat sau. Okay, let Lukas kat sau. Happy, bado. Okay, fast bagi ulang borok ngin Kenya ka dor, okay? Jeng long san ran. What you ong ngan bot ye me kat sebab melek. Kata kalong senat le Ken ru ka dor. Ken lang ke? Ye ka dor. Kat sau, de ko ba absan du lai pulai ngan pule. Ti bon ba ki ba ke le lem badu ba ba ke le keteng din ula ong haki la da ununu ru uwan hanga bat ubam isi ilau kpa ba ye la ka kemi. Uklami kai bangin isi kemi kpa na haki wei pa ki khot wong ye ba boram kemi kpa. Hang ni wan rai ka priority. Yan ong ibu priority. Commitment. Kajing commitment kajong isap hai ngapai yang harik. Kajing commitment kajong Yesus Kristus kalong take what kita kajing dai ki ba i dah kajing im jong i long take ko mang isi yaki. Ong pa wa sya. Kata kajing IT yang iti kajing Yesus Kristus bangin im na kan Kristus ban yap na ka ban Kristus sang inum compromise. Long take ko mang isi what kita ki ba i kajong i. Hadu kata kan di ban commitment kajong fi. Hadu kata compare kini ke relation song pia ke partai badu Chris mana bakam kor piman rai ke klor ke partai ubnai ke sngi ke peneng kie bro ki bang yo i ba kie bro ki bang yo i henry bo yo Chris hasiliang jo ka jeng thau khiao Chris chano finjet ni kadang ka responsibility conscious decision bangin jet lemda ni shim serious isha Kim la apa ni? Para bangit be jeng apim wan hang ni taman syuan tang one time man sange no they continue ban serve. Continue to follow Christ but seek ke church ke belong biblical. Ndai tang ma fiki khon jong fikin grow. Hello try 41. I cried day and night to see that God would bring biblical people. Bagin gadan, bagin laban preach, bagin laban raise up pastor, missionary, bagin lead ban wan rapat di gospel ban establish ke church belum biblical level khalia. Kadum jalan ngisdang na kani jaka. Kam jaka ni by accident. It never happened by. We don't believe. Ingat jika sovereignty ke ka jong blai ba ka jingiwan ra ka jong blai ka kong ka plan bam ju kot ka jong ko buang ho Isaiah ngalai ka bakot na ka basdang na ka bakot kanam la ban ja kan ka plan ka jong blai you being here ka di ka plan jong blai ukam Kenya ka dor ka jong sanran ka bakan top di ka self denial ka sacrifice la ban dei ka suffering ukam Kenya ka dor Pi khắp Kenya ka dor. Kenya ka dor. Self-denial, sacrifice, and possibly suffering. Then implication, why are you here? Why biblical truths? Why serving Christ in the context of the biblical local church? God knows the intention of your heart. Will you choose comfort, promotion, fame, popularity, or self-denial, sacrifice, and suffering? Yan ang finjet. It's you, panjet, kata. We are not Robert. You. Yan ang finjet. Power, ni finjet. Ban self-denial, lain ladi, nya, baca citom. Nakam da try. Philippi, iway arfu kendai ka ongkum no la aya fi om tang ban ngai dari ban cha citom rup nakam da try. Bot gide nano. Tau ba ai. Bene. Gran. Habang iong yo gran na government, kamu yo ye na government. Gran to believe and to suffer. Bro arta liki ya rengkat. Uang we reform orang. Kam juan kapan sengat claim jong wan claim da wan chuaka suffering. Suffering come first and then crown. Bun ba ngi kwa ka crown claim suffering. That's a problem with the nature of man. Problem bat ni. Timothy like kat kong kita ki bakwa ban yai rublei kin yai leng ba shi bun ke. Ki sha shi tong. Pikan mau kita ki bangai ka Old Testament, Heroes of Faith ka Hebrew ka welanong. Ki ba sha ot da ka kurat arliang. Da shu pom dang ka white dang kham sok dai ne, dukut keloi. Da shu ot da ka ba kham stat kham da ka kurat tapi kat medekut lanu ti. Madur sia do kata citam tentang Chris. Adu baka perti kam bet ban yo ye ki ya sharom teneng klem dan tak ka saru. Kan mangipan ngibu do Chris mangikop popcorn ro. Unless you give me popcorn, I will never follow Christ.
They suffer and you want a comfort life? And kipada nak kapok ka prosperity gospel kimla ban late missionary. Nama lahi kaya ki ya ka comfort life. Best life here. Kapabel kapong best life here. Best life on yang late nang ni. Nang ni on yang late. Telah fin patip lepa ban suffer ban carry ka cross mentah fin mla ban yang. When ka test kan wan ha ka jingim kristan ka jong fi. Baling address ni ka issue. I believe au blay la khot ya fi. You cannot stand, Bado. Prosperity gospel is the doctrine from hell. You're dancing, jumping, music. It will not take you anywhere. It is your self-interest. Bahkan kampan penyo you yang It's about you. Hilit ya sengro. Ngawan ka bagum ta ka jekri. Ngalai ka kwai ka music kanang bangan snow banga dang ka boleh hang ta. Never go anywhere. All I think is music. Better drum, better guitar, better bass. Yes. Better music, better style. Kanang ba entertain ni gibreo. Kaselong ka ng poi siya. Kawas man ta. Kawas. Day tang nang marba kawas na marba kimdan ki radical disciples. Larong lo ki cut aselong. And nobody stand unless you are trained biblically. Banyan nakabantao try. Ublay wala banyan tayo de. But he choose. Diki vessel kamangi. Weak vessels. Bangin yan. Nakabantao try. Then who will stand? Who will stand? Tang bakadang ka thrill habang ibot yo try. Dan thrill amang ibot try nga thrill banget Dan ka kacing kemen. O kacing kemen nga jang ada fish. Teng nga sports ni ba fiaro. Pite padu ka sande. Kacing kwa jang kadang ka thrill. Tama ka thrill ka jang kay pia na ka thrill juga pertai. There's different stories altogether. Kajing suk, kajing kemen, kajing kawan rengkat bat kajing jenjar, bat kajing sakren ben, bat kajing fna. Bat kisendan kajing kide ben long lakloi ban siam ya ka bat ben bot ro yo. Ka thrill kawan rengkat bat ka ridicule, ka suffering, dan rejection. Are you willing? Bangin ket ya kata. Wang new commentator ong kom ni. Please listen to me carefully. Please give up, says one commentator, what others consider necessities. Give up. Alright. Kaya kaya bagi weki consider bakalong ka badang kam ni hap balong kam no. Give up. Lebi yang Lukas kandai. Oi pat long. Sam ni dekat ka ba san kandai. Ti ulang ha oi pat. Kani pa utraw Jisu yu. Pla not bayam. Tura mau ni utraw Jisu ni. Ha ka baning kong utraw scribe, ha ka ba tawa mano. Antaran ba? Ti uda ong hawai pat. Ani. Kadek imperative command ka Greek. Kemudian mentah bot no, mendai lah syah. Okay? Mentah kadek command imperative Greek. To bot yang but Henry. Martin Lloyd Jones ong kom no, nga ai ngo you Henry. Udah ka Bible ba uirap yang ibangin perkan. Ihap hiti ibajay-jay. Oi bas ngau tenat. Oi imejong iri bas ngau tenat. Oi pirili ba khap tenat. Henry, hang ta te la benek ba han ka bas ni benar. Ya ka shift ka thoughts ka jongi. Wang bo dengan hande uang Henry. Snap wang Henry kom no. Ulang ko try sya yang bangan dalet no syua bantep you know. Ela ko pa. Sya syua yang bangan tep yala ukpa. Kaya ifidang ka bantep ha kanika text. Uni ba ang ru day way na kita ki hang ki ba siya hang mo Chris. Kimde ki original 12. Kini ki ba siya bot yung unang ninang tanam ki kamba mo na der. Ba uni ru uang utra yung bot nga uang siya nga siya bangan. Litap yala ujong ukpa. Kaya bang haban tip hang ni haka New Testament. Haka how Matthias pen uni ubri ude usenran. Okay? Haka Bible fina puli yo anis lang ban riu. Omborong ki bang kisenran kadi kisenran. Nama anda tes kiki ino you Chris. Kadang kajang pera plang physical discipleship but spiritual discipleship. Piso kata. Ki bersibut ha kado, khana kado, kilong hi ki jong kado. Ki bada khano mensem ki ya hi. Kumwe mensem.
Ngay fi reform biblical Christianity athai fi sincerely fi focus ba yo muslim jong blai no la da muslim dang ye fi phim la ban ya chi sak lan ti jong trai he has to begin tikra ke jing appear dengan kawan bo ke jing kali fi physical ne spiritual bo jing kali kita namar ba haka jing pen kot ye ka section ka ba khandai hang ne haka de khot ka ba ru fu ar kala batai shai yano ba de shisha bat mano bam day shisha hang ni jisu ai kata ka personal call ukot ye kefas follow me akolothei moi kamot follow yanga bot yanga kadika present imperative habang present imperative ka Greek kamot mdai taman tagasni la shairo la sisngiro la shems nemro every day fi bot yutra kadika komani fi balne kata kajing khot jeng ukam dei occasionally so thôi kata occasionally kamot teng Christmas program Easter Sunday nanta Good Friday kita gi kham so bang khambon jeseng ban ne bat kasngi bang yeshim jing khwai utrai not occasionally and bon bat khuri de kim de kisan ran di and they don't scared at all but take part like a lot without getting saved without even knowing the gospel at all. They don't fear that is kadika holy ordinance ke utrai why nagam nagi bangai and now ni shemi gani kalong kum ka rong phong ka partai but anybody can take it. Maybe you also have done that. I repent. Because haba ubangai ushemi kalau sapar ki umat kitu. Boleh. Chris ulang substitute na ka bantah janga gading fana. My substitution. Kam datang occasional lifestyle. Kam datang occasional lifestyle. Kam datang shisin shitayo. Kau pala bah. I can do it. We kena samlang te pok mat peran itu ipi. Haka jangan nanti kena kita bikin ya speed bah kadang jadi sanghe apa selong speed bah udah ya impet jangan arok ngasu bat di ingau siapa ni ya sedar ni. Yang ngalih wajan sem. Mio jan sem berak we selong ban pong je sanghe. Ngolah dengi wat ju su bawa jan sem lak selong. Hata kampi kamta. Ngi wat juti ngi sentang dan ya. Kami yohi ke style haduk banda yohi te 4 sisngi dan 4 yo ram yo dan ada ngi wat you try ke wat ke juti te. I mean seriously kalau transform ke jing wajongi dan. We don't do that. Ngi perkhat ri kata ke jing wajongi. Ngi siambe akos lia la long kristan chulej be dan. La formality. La wan jeseng ati ayeng ayat pertai biang te bisu. Kumlo ban ya. Ngoban emro. Dengan ai fik example ke ni ke poso wan ke ni ke khot ke ban rufo. Ya ke jing khot jong Jesus Christ gibri. Uni wai da om no. Sha shwa ngali tep ino. Ye daddy. Okay. Ye daddy. But lebih ngan Lukas san arpenyo apra. Chu pikan mau ka khot. Uji su khot i Matius nakai. Nakaja ka krong kajana. Wa Matius yang but but den. U khamong ap shwa Jisu ngan son la shai. U yang ka to ka lucrative job u bot yo Jisu kum tu. U Petrus badu Andrew kidang etong do kha. U Jisu kum tu. Bot ni jo ngan plong fi kinong tong breu menta. Kiong ni pi kan ni katong do kha ka dei bang ibek sa khon dan ya. Apa siwa na kamlang ke pisah habang yang sabut. Iya me. Emang ki ino ay gajar jongki. Kilam no. Kaba kiyo income nang tati. Ki basakon basalok nang ta. Iya kataro ki ino. Mangipat. Pohai pisate. Klat belai. Klat belai. Nanta ujokop bat uyo anes ki ila ujong kupa. Hadok no ka junong kodok ke jengkot. Anda tunjuk ya pi, habuk try khot ya pi pendak kumno. Ki ai excuses of pi no. Ha kan ke por. Ki ai ki excuses ke jang pi. Para bagi let's go deeper. Pi kan ni ke jing khot yo Jisu yo Petrus yo Andrew yo Jacob yo Anes yo Matius. Kam dei tang ke jing khot tang ki ka de ka nom ro yang ni. Ka nom for every Christian. Nah, Lukas kat saung khap pelilot mengan peli fis ngap mani kong kumno. Uno nuru de ubam baru ilaga jong kedik na bat ubaman bot na din jonga umla balong usen ran jonga
na ba uno na pi ba bantai kot ubam da shong khop shua ban ken ye ka balut la udon biang na em ye ka ban pendep yo ba ula seng ye ka kanong rem ba umla ban pendep baro ki ba i kes dang ban yer ki ban yu come on al fi ong pedi sandan yo Chris hap ken ye ka dor pilan pendep na em ki fast pilan pendep na ala fi mla pendep kalong ka jir ke ban ye fi kong ba akan ka por pila ban pendep na wat ong la subang la abot Jesus Christ em hap ken ye ka dor pila ban pendep ni em de khot ka balai phulai kum ta ro unono ubanapi ubam nyau du no iki ki baro ki ba udon umla balong u senran changa kamu belum nyau du ni baro kamu bangin de no kayeng ba really pihak ban berkat kini really atau Chris de ni em ban kong api really kadang em kata ka jemot no kana radical commitment radical disable ba lalong kum no uma u de kong hanga ala ngayo ya u kamang ala yo lo kim ba la ngan yeng nak baju kadi kajing kemeninga ala ngan yalap ye ka katenga jeng kadi kajing kemeninga king ya u kadi bitang ya u ha kajing em gajanga upolo yang ngan nyau syndrome lo ye ki baro nyau syndrome lo ya ki baro le Lukas kanda sungan poi ka ban pa ka khadu ka ni po wong ko try sya yang ngali tiap you know ya ipapa jonga ya ipapa jonga umdei hakar komnget jong kini ki jiu hang tai ki ong kini ki eastern area satai kinier eastern umdei bu kpau la ya pinda puli ki commentary umdei bu kpau la ya kajing kan jong gadi kadi kom kan jak phrase kamut ukpa udang im namalada ula yam ukpa kamut umdei bandan hakata kasni ada menit tap you maki ju kim jule embam Kim Ju bu met de kaya mas ndap kre le no pendap no ti lada u ya po kpa umdi bandan hang ni odi bandan ba mentap kamu khon cenrang u ha pendap ka rise dong kpa pen ban ka jing kwa jing u hang ni kalong ba un le cho ye ngan pet yu kpa ba hadu unda yap ngan sayo yaki ki inheritance ki na kon khadu pidi kon khadu apo meklia tu cenrang tu sitam yo nong kon khadu dan I mean that is the case kabag yagam ta le pidi kon khadu kan te Tristom Hinman, Tesonipa, Kadu, i silong Kadu hi. Baro you Kadu hi. Hapa yi me pa kumta. So uniru wong lai saying ngan pe yu kpa. Upa tu udang klan ni udang samangam tu. Kala bandong lai pok sa pok nam ga jing pe yu kpa. Hadu bunda yap. To onda ula yap un sayo ke. Yeki inheritance baro syo. So ubu siwa ke inheritance ban ka calling. Jong play. Understand? Ngilong kumta, ngibu siwa ke jong hi. E bo yu president. Bộ yêu ấy yêu Chris Shedi kalaban simple life ho sao post nam tekat ba unda dep ikata tu laklat no em kajing khot jong blai ru habo khot man ta jubab no man ta habo jisu khot wat jukan henry habo jisu khot wat ong henry trai ngadong kam kata-kata henry trai usam la jonga henry trai ka kam jonga henry Pilang Henry ha ka jing khot jang u kadon jing mai ka bam juga ka jong fi ka issue ang ni kam ka Christian service ka salvation when he call you turn to him what nam up la sai la shismi because we bala ban sakri kom ni ha kam jong dam dei swau disciple te pimla ban dan ka radical discipleship pimla ban dan ka radical commitment lam da dei suap hilamat ye ka jing mutrai ka jong fi tu jisu ka ban repong kom no jisu la ong ha u ye ke bayam bakin tep ike bayam kadika phrase kan ni kom no ai ka perthei kan te kia ke kam jong ka perthei ni khambon kam kami bakam kami ngam kwa bakani ke church la blek penyang penroi lamba jong pi ambai happy bam baki bangin kot kami kam jong kam de kami kam jong ke gospel but man penyang ke som church but by train Gabriel pemerai Gabriel sikajisha so jisu mde pun ken ye ka to ka fifth commandment jong ka law nam ha ban borom ye ki pa one ban pendep ye ka law om ban abolish ye ka law ndai ke bu ong la ka relationship jong ka yeng ka tu no ye ka jing khot jong oblay kadang problem but ka salvation jong fe that's a big problem but ka salvation ka jong fe tu jisu ong bayap entap ko bayap ai ka partai kan take care ke but you go and preach the gospel peng to chan pai ko do hendai khile no mame but yalap ya ke hima ublai ka hima jong ublai ka de ka gospel message
Okay, habang ngilap dia ke himau boleh ngilap ya usim juga himau. By the way, which is a gospel message. Okay, in short, gospel message. Very important. A gospel kadika center jong ka jinge jongi. Feel the gospel la feel ka jinge jongi. Baptism is not the gospel. Lord's Supper is not the gospel. Prosperity gospel is not. Going to church is not the gospel. Be a part of the pastor house, not the gospel. Imagine film Kristen come to the gospel. Gospel is something else. Real gospel. Sister, pidang samla. Ngarap manang samla. Pidang samla. There is only one life to live. And this life will soon be past. That which is done for Christ, that will last. Tantang kaway ka jing im. Bat ka ni ka jing im phim tip lanu pin klat. Wat ong ngan klat la shay phim tip la shay ro. Tantang way ka jing im. Ka jing im ka ni ka salit no klek lang tang kamul ok ang Bible ko. Even tip sibet manga lit no. Madaman continue ka kam jonga happy and everybody else here. Padu. Di tang kata ka fide antau Chris tang kata ka ni pamjuk. Wali ra retirement scheme sa sebeneng la shay. Oh ra mol nai try nga ba. Han tay men ka kam uni di banga ra shay me. Useless. Useless ang fee. Then what do you think? Mentah fi wan hang ni. Where chano ka por jong fi kan pelut. Mami, to khila yala bege. Gospel. This is the priority for every radical disciples of Jesus Christ to go to the world to preach the gospel. This is a priority. Either we share hayaw or haying tang ma priority. Go. Kay ka bakam kordora pi ya kata fille ning kong ne priority ka de mano. You see, haba rau try walong shisha na dong sono ka jingim ka jong fi pin song ro try open me the door bangan angan share ye ka katang ba im ka jong me. So la fi de ki sheep. La fi de ki sheep, then you will hear his voice and you will follow him and he know you and he will preserve you and nobody can snatch you out from his hand because my Father is great and I am with the Father are equal. Ya dis lang ba si Pau. Khot ka ba apel rio apa pra ter. So fi de ki lang berat ni fi de ki blang. Kasong haka respond jong fi ka ni message. Maka ni message ka call bangilong ki radical sebab onam lak balong radical lembang ni mak cuai ka jepun Christ. So kaya gospel. We are sinners. Ya, kan dia ngide ki nong pop. Boleh dia ubah hok badan bisyara ngi. Bat ka Bible ka ong lakai yang ngi ha ka pop. Bat lakai yang ngi boleh klat lupa na boleh. Ka pop kala bam kron yang ngi. On top of that, ka perti ka tek meraw yang ngi. Ufutan tek meraw yang ngi. Ka do ka tek meraw yang ngi. Nalo kata ka jing bitar boleh ka long halor jongi. Lakai yang ngi boleh klat lupa na boleh. Umdai kai yang ngi kumitu little angel. We are vipers in a diaper. Ada fi sotu yang jong depraved nature jong fi. Ukon jong sola fi de. Dang system pada ula padi teki angry cry. Ngas ngap ko bodong body bekam ngapa you kon really. He's a viper in a diaper. Ki angry cry ki jong u. Kamu don't come sisa you gospel without the gospel long fi. Ngilong fi. Day namar bang ngim di hop ban po jok ngi haban le jok. Because all are sinners. Nếu bleu bakan rai ka jingis nei upayau perfect substitution belong Chris ba ka jingknya jo belong janai na gabentai jongi ukpawa ngahon ni ka jingknya ukhut mangir ngi haban hon ni ka jingknya ka jongo what shania chawi pat shania ano how Chris more about the gospel in his study more about deeper and deeper about depravity about the gospel ngi fi kan transform ka jingim ka jongpi yet nga assume pi wan hani kum ki bangai at least la shania how Chris dei chawi pat dei gospel plus baptism. The gospel plus this. The gospel plus me. The gospel plus church. The gospel plus pastor. It's gospel alone. Saved by grace through faith alone. In Christ alone. Kataru kam deki jing le jefik deki jing ajo no. The entire salvation ka deki jing ajo. So kam dei ba i bangangan yo ka borom. Kam baong hakita din pao long ba nyo ba anda ki poya ka khet ki jong blek kinong ka salvation ka dei jong utrai. But in the ong kata lang yung mangi contribute mangi ka jing panim. And that sinner cannot contribute anything.
Boleh bayar kapop lakban contribute. Pelajar i bayar urki, bayar on tap beriu. Ha ada orang ke. Mau fi on tap jangan mau juang kau you never see anywhere. He is dead, man, he is dead. Habang layap lah kapop layap. The only thing we need God. Kapop kau but God, come on but man. Balik. Nama beriu pula asyik man imte. Kadang ke gospel. Man is condemned but God. Terhadap God, kadang hapok jeng hindi ublay. Kajaka bagi mereka kedujok hendak ublay. Ngilarem hendak ublay. Lakai yang kinong shon ublay hendak ublay. Ngimi ublay hendak ublay. Ngishon ublay hendak ublay. Ngimdon ubahok hendak ublay. Ubawad ublay hendak ublay. Hendak ublay. Ublay tu bas dang iki bro. Ngajuang bro bori student lenda ublay usdang pinam la ban sedang. Pinam la ban sedang. So pi wan hang ni ngawan hang ni mdai nama bangala manga ublay la sedang yang. He initiate everything. He preserve me and he will accomplish me. So là phi song thu chi sai ka ek bo chi su le lo ka dik na amne tamu bere ki pop jangi ula shimre ka rat ka jong play na ka benta jangi ulong kum ka propitiation namar jong la weng na ka jimbitar nangi lawan hau khon hadu ba Isaiah wong kum no Yahweh please but crush ye lau jong khon hala ka dik na because of me and you see ngaju ong borobor Pim jus ngau le arain hadu bau blay wan cika partai banyap nama kipop ke jongi ala tim sotoi ka depravity perkara hadu ka no blay wan cika partai hadu blay un I ya ka beneng man wan cika partai ka jing jot jongi ka dik ka basir kai sa bam don jing german show we are sons of disobedience we deserve hell judgment wrath condemnation we don't deserve anything but God who is rich in mercy and love and grace yet Ula penem yang iwa habang ilalong yap haga pop bat haga jingin kang kenang bah kis ngi ke bakado on pen pau ye ke jingkan rei jong ke jis nei ka jong come on penem yang i bang in yo ka buram nei ba yo ka buram baro. That is why he saved you. Not that you may get the glory but he may get all the glory. Who are you now? So preach the gospel. Before you begin to preach the gospel, you must know the gospel yourself first. And finally, go back to the gospel. Nobody only tap show you kupa. Ha, he want inheritance. Kwa iki jong Namar umka ban sak kena ka imlang salang ti. Ada ngamla ban ri mai pan ne. Masa keren banyak ki bahin basem. He don't want to become a scandal in the community. Kwa inheritance, kwa bikin orang EU. So give me time, Lord. Don't use the word but. How about you to cut your pay? Say I am here. Isaiah kom nong ngang. Send me, Lord. Send me, Lord. How to kidat sinners? Daga graves ang oblay kila belang effective. Bagaimana sih? Yes. Yes, why not? Yes, why not? And the last verse, 61 and 62. Thank you for all. Kita kerja syashtan kita kena step. Pila syashtan nanti kita kerja mulai. And the Lord will bless you immensely. Syashwangan tap, you know. Dekat Bandar Puai. Dekat syashwangan lihat sekarang. Ya no pi up. Entah hala daw try ko di. Ina pi up. Hado ba indawan lang sa samla jong. Sa bahing ga jong. Sa may jong. No ka call ko lang personal. You don't collective salvation. Yes, personal. So don't play with God. Bado, please. Don't play with God. What lek long show. Please, I beg you. I never use the word please. I use the word beg. I beg you that you may take sincerely. You can't feel slow ahead of step. Please, I beg you. Pawa siya ang ngaduk tiyak udah mendai nama pimpinan pisah habang. Mendai nama pimpinan kajing kia ay nilai ngaduk tiyak udah nama many of us ngin meet nang ngin yap will go straight to hell. That's why I lost sleep wong. Same likewise with me, I lost my sleep because many, even you for me, I don't think that you will go to heaven straight. But many who know, even me, hang nila ngam shania shaukul bagam shisha ngam bobe kajing shania tang hunol ba ngaro ya. I never see the light of heaven.
So I beg you, my dear brothers and sisters, if this is what you come here, if you desire the cake, then I beg you, don't go backward, but move forward, move forward, move forward. Please, I'm begging you, please don't play with eternal life. Don't play with the church. You have to get serious from now. Now, please, from now. I'm begging you. I'm begging you. I'm begging you. Verse 61, 62. Hãy bắt đầu là ông có trai ngăn buồn yếm mê tăng bạc ai yang à hình rầy đi ruộng hình rầy ruộng ai ngăn lấy bàn khub lấy shua yaki bah ye ki bah sa ka Violet Bailey but u Samuel kila it samla ba house nem kakandai spa sa huai sabanya tho no kila kai haka jing lekai jong kila le pete ktian ya tai he haniano hadu ba kas ka Violet haka jing dom ka bread no ek engage ring om ju lap shu snon tat ya kata ja tang ba ding kata ka jing dom ya pan ma it biang lek no siang ya tho hi tamala ja kai ka engagement ring hadin da kisnem u lok jong ka ulayap no ka Violet nang em u grandson jong ka Violet uang ngani wa biang ka ring jong i mai ye pernah kam tu ki metal detector ulai wa usiam ya ka ulai wa seri haba siam biang kata ka ring ka bi ka kata ka bi ka Violet ka man hadu kata mlong shoot nama kata ka ring ka belajar asyam pa dia ka kamot kom no pi wat bread ya ka gospel kam bread ya ka engagement ring please ada ka jing em speak a lot of try wake up tapi along complacency wake up Pila compromise, wake up, don't throw the gospel like you throw the engagement ring, please. The gospel is everything to me. It should be everything to you. That money, wealth, girlfriend, boyfriend, house, you compare anything, the gospel must be everything to you or else you don't go forward. Nang kamani aja perang. The gospel come along, everything to you. So, ngan ik kublai shwa ki bahiang, ki bahasem. Jonga. Dah tiap do apa hayeng? Oh i khat do ro in sai tho no. Pisam dan ya. Oh i mei la kham temen. Oh hak ban pet ya i dan ya. So kpa ro kom ni so sibon kimi kida. Si simple lai sayeng sibon kida dan ya. Kin thai lai fi lai hayeng. Si wana class pa hayeng shu ki kam ki jam dan ya. Si ko kapela hang ni si ka jan shu priang si ka yeng pasar si bet shu khang ta shu bun kam dan ya. Kam tam lay pilih saya yang lay lah kau try pilih saya ilo kin kan poi kapor bilang oh ngan pendap soi kini ngan iswa ke jengkat ke jengkat kan poi kapor kabakup kata but disciples you cross kim lay komta no kim lay komta hatom imo yo good Samaritan sakal long ba shipau shikmat badon bon ba ki bala jot halentia singkien kironiam te kempet yes kim ma pi kan kibla experience the gospel ma pi fin live nam the gospel te ban Spanya tu ba jot halenti dei da kadawai paracetamol dei da kan bat the only thing we can spine our society is through the gospel you yourself kada the gospel ngai kada the gospel but the gospel sami ki paro ka chi ka choki hatu pim ki Samaritans people hatu pim de ki good Samaritans kan ke por you see li ai khao ka por lockdown is good thing. But if that is the end, hagaji syakri ke jongpi, then kapalong complete. Namar ukhao pi ai kapal lockdown ke bedo company im yaki. Nda samantala ki ai ukhao ke selfie dem, yo tunong ai ba YouTube sim ro. Balu ang ai bari ilang bapa, tu lai chen no, ti sakai pa kanong den. Hey, what's the point? Do you give the gospel? Fi ye jo paramajan pimon, uji sok ye jo paramajan kam ye le kamot ban ai khao. Yes, that is also tangba gospel first. Because everything you have here, it will end up here. But the gospel will remain for eternity. The only strength for you now and on the dying bed is the gospel. And the only thing will justify you there is the gospel. Not it's the gospel. So we won't go trying and boot yemin ray sha yang abangan kublay shiwai ki bahaying ki basem jonga.
Nga siong berbor ka jingka puli. Dali kublai may padang yo like kublai ilok la syabat. Seriously. So if you want to go to formation, right from now, young people, look for a biblical man and look for a biblical wife that you may involve fully in the ministry. If you're wrong in this, you will regret your entire life. Don't look yaki pong rock shoes, because that would lead you to hell. Look for a biblical man. I'm serious as a reformed pastor. I'm serious. Serious. I'm not playing jokes when I say this thing. I'm serious. Ngayon apo sa Anthony's udang kay chemistry yang ang jihad. Marriage is the beginning of the end. If you're wrong in this, you will finish everything. Kadang way para sakri lang lejingai 40 khoi baje la phone no chapa baje wano sai madon wano cha tim hang ta phone hado ba song kali la kloma dan ya. I mean big problem. You will never do anything like if you done give us to a commission. So from now, as a reform pastors na kaliang juga Christ Center Reform Church nga back if iba narut mentah decide well. Make sure bagi clear na do siya punya syang no beri bakal no beri. Kena makan duit strike ya ka lifetime jumpi. Ti uni beri bakal do ka motivation jung ka long week, ka loyalty jung ka long week. Balik do ka divided heart. A divided person umla ban chakri kam jung beli. Si phang so dai kani. So Yesus pun ko ni ong kum no. Henry ujisu ang hau danu breu balabu ika ktia ka jinglor ba udah kertiang din uba buat babet ke kima ka jang play ngadan apa jantia dong rep sudah dong rep basurep siteng udah lor hadu dep ba pinam laban lor dep la filami tangga paidin. So either you move forward or you don't move at all, because moving forward is a shame for every Christian disciples. La filawan si ka truth mean go for either la yapro. William Tandil ula pelong i ka jingkular benong ngan translate ye ka Bible Latin sa ka Bible parang sungi yo ki Bible ka sungi. But ka jingle ka juga kos u ban thang em ya u. Utep ba sama de kata. So piap kau ka kos. Either you move forward or you don't move at all. Because moving forward is a big step for you and a lot of things. Nakabanta jangfi. So ka ba conclude ka po. Radical disciples, radical commitment, and don't have a divided heart. Please don't. Don't have what? A divided heart. What on? Iba do. Ba jet ni nya chaprang no. Na sai pat la divide no. Long show. No. Ujama kata ang kani kamde sifang Christian service kare ya ka salvation. If salvation is true, then nothing can stop you. Alright. If it's not true, then a lot of excuses can one. Yeah. Nang can one. So kalau clear, ban both the rest bangin pengkot. Ya kadu kalau tingin siya. Comfort, self-centered, popularity, self-advancement, fame, power, or suffering. Choose. You must do it. Whatever you choose, uji suatip lupa ya ka answer. So you know already now ka answer. Hindi mangatip mga. Mentah pila puson lupa pa tu. Tu atip lupa ya ka jawab jong pi. Ba utip luban jawab ya pi ka bakum ka jawab. Na pleng je pi nong ki marsiang gidon ke. Ki jakari. Sebenang gidon jakari kat ba kono bro. Ya pleng fi wat ban sakri try ban self advance la de. Ban promote le so tip ya fi. Te fi kwa ka inheritance pim ka balong ka scandal community fi choose kita kenang ba choose ka call. Mentah pa pidang ka divided heart ngahap ban lech chata. But nang sawan bot adin jong. Pim long sure upol long single minded ba. Pit pa ka jing upol long single. She's an yard dai. Umday si phang sakmat, si phang chadin. Pila jumi nang ni na yin. Sayo. Poi hang tay on phai dien biang pinam poi hayo la no ro. Pinam poi. Persang si persang. Persang ya ang ni perkhat ma phai dien no. Le biang phai no. Baro chis ni pin ya pin siu long pit ha padang neutral. Ublem kwa ki neutral people. Either backward, supani bit backward, either forward. Malong neutral. Ka ba ma than ni ka balang yang ki neutral people. They know the truth, but neutral. Tidak forward or backward. So compromise lang kita kampoy. Ni namla ban pull out di sheeps lang ilong kom ni. Ni namla talero. So what you choose now? Sister, what you choose now?
Suffering, self-denial, sacrifice, or comfort, or self-centered, popularity, surveillance, fame, power, KFG. Kabar, what is your priority? Is it mission or ki kamper thay? Ni ha ban trai ban ba. What is your priority? What's priority? What's your priority? Mission. You go first and preach what? Take priority. Kabalai. What is your motivation? A divided heart or a single-minded man? Really measured man. I will die anyhow. Anyway, pinyap. Pimangan imsa. Pinyap. Hi hajas nam pinyap. Anyway, ganiap. So ganiap well. Asus kamu syakri uterai. So let me die well as a man of God, fully lived by God's grace under the empowerment of the Holy Spirit. That I may live for Christ and Christ alone. Either I live for Christ, or I die for Christ. Fully. Not divided heart, but single. Make up your mind. Make up your mind. So kanu ka bakhang ye pi. Ban ra ka full allegiance to Christ. Deny ka. Laban day ubait. Laban day uero. Deny ka. Wang jama katong ko ni. Jesus is not talking about Christian service, but salvation. God will not save anyone with a string attached. The string attached, he will not save that kind of person. He must be what? Fully submissive. So, you don't ki string. When not ki string. Pai show try ka ni ka por. So let me conclude with a song. This song. So dear brethren, we have to pick the cross with the crown. We must count the cost. Be willing to abandon everything else that has given us security without looking back. Focus on Christ and allow nothing to distract you and me from following Him. All to Jesus, I what? Surrender. Hakaway ni ki Bible College. Yerway ka ni yerway. I surrender all. Yerway siya hemba. Ang takana. Dan way kuna sa din siya. I surrender half. Tang si tengo. Boleh kamlong reality. Pila man raya I surrender all. Makajingin video tang si tang siliang. So make sure bagani ka song kadang kalong integrity ya bi raya ka. Tong yerway lang ng yerway ka ni gipor. All to Jesus I surrender all. Wonderful. Kalap long reality. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His present daily life. I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Let us pray. Kabanan kong ang iskem ko pa bagay kubor kapanambrom yo Chris baga khotro yangi shikajing panem panpai shame daka don't paro bangindan ni radical discipleship, radical commitment, and radical motivation. Not a divided heart. Ngai ngộ mà ai ka grace nga ba la ban kren ngam de yu e we trai me long ma men long e ka jing e chong ngai tang u de pe pui kama chom me khiu baret na ki baret tam pen ban mala pen nang kam nga hai ka ni ka step bang kren ni khu bor. I am so privileged to preach your word. Privilege. There is no greater joy for me. I have no other business all in the world than to preach your word and your name to be lifted high. I am here praying that you may raise up young people, genuine, saved Christians, to live only for your grace, for your name, and to preach the gospel. I long that there will be a biblical church coming out here in Shillong
through Sister Happy and all the brothers coming out here, that the future will be bright in our land, though we may face persecution, suffering, yet give us the grace that we may be able to stand firm when years come and look at God could try. Ngam tip siya pang kwa jungki. Na markam siya dan kanu ka outcome na kani ka chingkran Jesu ba kani kilay tali kilay ko kibriyo. Kikleman siya. Prove that they are not cheated when they saved. They are not saved, Lord. They have something else than to have you all in the night. But madanya may ha ka chingim jungki pura ko try. Oh, try your happy. Ikani ko po. Magilaman em pura nagpataga kartay ka sabi. God, ikini ka gospel. Manang nesya kaman ka di ka jakakan kamnya. Bless di ka yeng di hafi bala pali ka di ka jengkang. Marki para bagay haong paling bakalim siya Bless if you read bala pali ka di ka jengkang maglong. Lem na kikipli ka na malaman logom ni. Karkuy ka di ka malawan ro ko try ka di ka sngi. Kin midaw niya ka jingmot ka batamay ka jingim ka batamay. Kin follow ya me na ka donor pero wala ka malaman follow perfectly hindi me malang ba janay banyarap ni kiko try. Na magkajing pa nem kami siyong hadu ka no kajing ka kraw. Hadu ka no kajing kalay ka lang ka ba janay. Hindi kajing pa nem ka siyong ha kajing kanya ka ba janay Chris. But I hang on there. Mga syagriru hangta, baha ka magkutro ka lang kabori nga for eternity. I don't want to be reformed and restless, but I want to be reformed, biblical, and dynamic. And then persevere and pursue and work hard for your gospel's sake and for the soul's sake and for these people's sake. Oh God, call them by the gospel. God, like a gospel. God, like a gospel. Ay nga duway ba ng nisyo kuman? Kanang ka-revival. Kabalong, biblically, genuinely, truly, they can try to mainstream them. I can only preach, but I cannot convict the heart of man. You alone through your word and through your spirit, God. I can't. Unless you convict, Allah naman can do we can download yung hingalam lakot, right? Initiate, Lord. Salvation. Initiate anything that is necessary. Nagamanaganigapor, initiate. Nagapor, mansip, nagkatiyan ka, John. I surrender all. All to Jesus. Blessed Savior. I surrender the Lord. Thank you so much, Lord. Ika grace, mamaya nga. But ika grace, ikiniro, makinsngap, ikatiyan, John. Patiently, kisngap ko, try. Man bless you, spiritually bless you, how Chris, go pa. How Chris, in my way. How Chris, in my way. Use your barok, kini members, nagandang gospel. Bakan roy ka reformed truths, bakan reformed church, kan yang ka papaka. Use Kephas. Use him, Lord. Use him mightily. Use him, Lord, biblically. Use him, Lord, submissively. Use him, Lord, more and more. Use kinikiway ro hafida. Judge, kiniki sister, ki brother, barok. Use ki. They will never turn back, Lord. Kinyacha prang. Kindanika radical discipleship, radical commitment, but radical motivation. No divided heart, but single mind. Man or sister. Namagapurong ka jome. Nabay kiniporong ka duway. Hagatan Jesus. Amen. God bless you. Yes, please. Hagaporno ibado. Kalau konflik saya, konflik mana? Konflik mana? Kita kembali. Tentang apa yang sudah bentang. Ini ya, jangan lupa lu. Oke, ini royak terus. Kau jual reformation. Yes, reformation.